Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dadah guys. Oh. Halo guys, hari ini kita mau ziarah guys, naik bus telolet guys. Wah, nanti saksikan ya guys, ada anak-anak yang mengejar telolet guys. Lucu banget guys. Oke, saksikan terus guys. Check it out, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Awal nastafih bi radi hadithaini warada an nabiyyina qadruhu azima wa nasabuhu karima wa siratuhu mustaqima wa ala fi haqqihi lam yazal sabi'an harim. Sepanjang jalan kita baca doa guys, agar perjalanan kita lancar guys dan selamat. Ya. Wah, ini dia bocil telolet guys, bocil om telolet. Nah, pada baris guys menunggu musik teloletnya diputar. Ya. Wah, pemandangannya indah banget ya guys. Melihat yang hijau-hijau guys. Ada pegunungan juga guys. Wah, kita mencari ondel-ondel guys sampai ke pegunungan. Kek.
guys, akhirnya kita ketemu ondel-ondel juga guys. Ini dia ondel-ondel kuning guys, sedang menari guys. Waduh, mantul nih guys. Oke guys, saksikan terus guys, menari bersama ondel-ondel guys. Ada bocil juga guys, menari guys. Oke, check it out, check it out. Oke guys, wah asik banget jogetnya guys. Tapi sampai sini dulu ya guys, see you, bye bye.